inkinga namhlanje. Now ngikhuluma ngenkinga ye-migration. Abantu umuntu uhleze ecinga impilo engcono. Kukuphi la ngathola khona amadlela ahlaza ukuthi umndeni wami uphile bakwethu. Ngizonicela maZulu sizwe selembe lingachitheki igazi ningabashayi laba bantu bazisho ukuhlupheka la njengoba nathi sihluphekela sathi nami ngiyahluphekela nawo hluphekile ngizakuthini ke mina ngoba suthi izohlupheka sonke yingakho sikule nkinga esikuyo namhlanje kodwa akusho ukuthi bese sibashaya ngakhuluma mina nophakela umthakathi nongizwe amuzu kushawa umuntu akekho umuntu ufuna ukuza ubuhlungu angazi noma kumele ngikhulume ngayo le yoga le esihlangane angazi kulimi le yoga likhulunywa kanjani mina futhi umuntu angifuna uphakamisa umlenze wenze njani. It's an international language angithi asebenzise yona le yoga le because it represents peace and us.